broers en susters, ek groet julle almal in die wonderlike naam van ons Hemelse Vader. Vanoggend op die eerste Sabbatsdag van die 10de maand van 2025. Die genade van die Here bly vir elkeen van ons genoeg. Mag ons in hierdie Sabbatsdag die vrede en die liefde van ons Here Jesus Christus ervaar van nou af tot alle ewigheid. Amen. Ons open ons erediens deur hartlik saam te sing uit Gesang 195, Gesang 195. Ons sing daarvan die eerste 3 verse. Lof sing die Here, die ewige sing tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom, die Heer van die Here. Gesang 195, ons sing daarvan die eerste 3 verse. Lof sing die Here, die ewige sing tot sy ere. We listen to the daily watchword for today. Today is the 16th Sunday after Trinity. And the text for the week. The eyes of all look to you, and you give them their food at the proper time. Psalm 145 verse 15. The watchword for the day. Whether it is good or bad, we will obey the voice of the Lord our God. Jeremiah 42 verse 6. The doctrinal text. But Jesus answered the disciples, you give them something to eat. Mark chapter 6, verse 37. Our hymn, I read the goodness of the Lord and filled the earth with food. He formed the creatures with his word and then pronounced them good. From the hymnal with one voice in 40 verse 3. Let us pray. Lord, we entrust our lives unto you. We want to remain in obedience, faithful to you. Please feed our souls with your holy word. Let your servant proclaim the message you want us to hear. Give us receptive ears. Amen. We call now on Brother Aiden who will do for us the announcements. Good morning, congregation. Our services will start at 10 every Sunday and at 9 on the 12th of October. The Sunday school, pre-confirmation and confirmation classes starts at 9. The prayers for the sick, prayers with the sick, the suffering and the infirm in our congregation,
and those from other congregations and in our community. We think of the names in the pamphlet here. Can I ask Meneer to do the privilege, please? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in hierdie oggendure kom ons met 'n hart vol van dankbaarheid. Ons eer U vir die goedheid, vir die guns, vir die seëninge daglik van ons lewens. Here, vanoggend dra ons aan U op. Ons lys van krankes, siekes, hulle wie opgeneem is in die hospitale, hulle wie aanstel by hulle huise, en selfs hulle wie ons vanoggend nie weet nie. Dankie Vader dat ons hulle name voor die troon kan lê, want ons weet Vader dat daar is genesing vir elkeen van ons. Daarom bid ons dat U ook vir hulle met die goddelike hand sal aanraak, dat hulle ook sal wandel in die wete dat U hulle nooit verlaat, nooit verstoot nie. Seën ook hulle familie, hulle vriendekring en ook vir ons as 'n gemeente, dat ons sal aanbid vir hulle die siekes, kranklikes, wat met lydend is, wat bedroef is. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Prayer meetings are held every Wednesday at church at 10 and at the residence of congregants at 11 and 7. Sunday prayer meetings at congregants residence will be at 8 October, the Lording Family Exodus, 14 October, Romans Family, with Overcomers, 22nd October, Stanford Family Exodus, 29th October, Jesus. The parliamentary request, the Workers' Committee supplied food every Thursday to the underprivileged. We thank everybody for their contributions and donations. We sincerely ask you to continue with this good deed. Dry ingredients may be donated as well as funds can be transferred into the church bank account with compassion as reference. Flowers. We thank God for every flowers and CIA for the flowers that they have provided. Next week it will be for Jesus Walkers. On organization news. The Cape Town South District will have a combined Holy Communion service today at 2:30 at the Bridgetown Moravian Church. Thank you to everyone that joined our Bible Week on Friday. Presence of appreciation. Our Bible Week will continue in October at 6. Please refer to the table of the words you must join up to discuss the program. The Masusa Cape Town South District Senior Camp for our Sunday school children aged from 10 years will be from the 10th to the 12th of October at Fresh Air Camp in Simonstown at 3:15 per child. Thank you to everybody who supported the brass band at their concert last week. You may get in contact with the brass band members. You should be interested in purchasing a t-shirt at 150. Funds will go towards the Wuppertal Festival. The next district finance meeting will be on Saturday, 11th of October at 10 in Lansdowne. Our district has a scheduled workshop for all church council and preachers on Saturday, 11th October in Lansdowne at 10. Please attend this important workshop. On Sunday the 12th, we will be celebrating 60 years when the church door closed in Guru 1965. Bishop Slamak will be conducting in this service that will start at 9. For our celebration service on Sunday, we kindly ask our congregation members to donate some refreshments. Please contact Sister Natasha with your donations for the day. Our spring dance is on the 24th of October in the Astra Hall from 6 o'clock. Please get your tickets from one of the events committee members at 100 rand. You may bring your own platter or drinks along with your joyful spirit. Our district will be having a road show on Saturday 24th of October from 9 at Lansdowne School Grounds. Bring the family along and there will be lots of fun, music and variety of stories.
finances. Congregants are encouraged to pay their offerings of a minimum of 100 per month. Thank you to those who diligently pay their offerings. God loves a cheerful giver. Wards are requested to deposit all monies directly into the congregation's bank account. Congregants are requested to donate cash present in the envelopes provided in the birthday month and the congregation's birthday month, which is in July. Now I will ask who is celebrating or who is thankful for something. Peterson, birthday. Can you all move to the front, please? Anna, Robert, I saw. Can you come to the front, please, and we will sing in 521. The text, Jesus said, I know your works, the toil and your endurance. Revelations 2 verse 2. Doen ons weer eens 'n beroep op U om 'n mogelike bydrae te doen tot hierdie diens van ons barmhartigheid. Wanneer ons saam sing Gesang 652, soveel verse nodig by sy 132. Gods koninkryk sal niemand sien tensy hy word herbore. Wie God se genade wil verdien, hy gaan gewis verlore. Wanneer die vlees gebore is vrees en verdoemenis. Gods gees alleen skep lewe. Gesang 652, soveel verse nodig, terwyl ons vrydag offer vir ons werk in ons gemeenskap. Oh,
weer in ons midde te hê, Sister Lorraine Brown. Sister Lorraine was vroeger in die jaar in 'n motorongeluk. En sy moes noodgedwongen 'n operasie ondergaan. Maar die genade bly goed, genade bly groot. En ons is dankbaar en bly, Sister Lorraine, dat die Here vir u bewaar het, beskerm het in die ongeluk, maar selfs ook weer die operasie. Die nuwe krag, die besterkte gee, dat die kan aansterk om vanoggend weer in ons midde te wees. Alle heidenseën verder vir u. Dan, broers en susters, met betrekking tot die spring dance. Indien u in Edmonton wil Walepark wil gaan en nie vervoer nie, u kan net reël met Sister Natasha. Daar is 'n kombie, 'n taxi op die pad teen R20. Baie cheap. Dan, soos u weet, liewe broers en susters, volgende Sondag vier ons 60ste bestaanjaar toe die deure in bloed gesluit was. En Biskop Slamet sal hierdie diens vir ons waarneem. Die erediens begin om 9:00. Biskop het gister vir my geskakel en toe het Biskop met my gedeel dat hy graag dinsdagoggend om 10:00 sal hy hier in die gemeente wees en dan gaan hy wil graag gaan kyk waar die kerk is in Andersonstraat. So ek en hy sal daarna toe gaan. Dan het ek ook gevra dat hy wil in die gemeente ingaan en 'n bietjie net saam met ons seniors gaan gesels. So indien u belangstel om 'n besoek te ontvang van ons Biskop Slamet, kan u vir my kontak. Ons sal vanaf Dinsdag sekerlik van 11:00 af sal ons in die gemeente wees as ons terugkom van Andersonstraat. Baie dankie. Liewe broers en liewe susters, 'n besonderse gesang vanoggend terwyl ons eerste offer vir die Here gee. Dit is Gods doel met ons in hierdie lewe, dat ons geheel en al met Jesus lewe, met hom Immanuel moet ons bekend word en aan sy diens moet ons al meer gewend word. Gesang 683 terwyl ons vrydag offer vir die Here, versie 37. Dit is Gods doel met ons in hierdie lewe. Yeah.
luister na die woord van die Here, wel opgeteken in die boek van Jesaja 58, ek lees vanaf verse 7 tot en met verse 12. Jesaja 58 vers 7 tot en met verse 12, ek lees vanaf verse 7. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en elendiges swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspring, en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal skreeu om hulp, en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboe siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis, en jou donkerheid wees soos die middag. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dorre plekke, en jou gebede sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, en soos 'n fontein van waters, waarvan die water nooit teleurstel nie. En die wat uit jou voorkom, sal die ou pyn opbou, die fondamente van die vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word, herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak. Dit is die woord van die Here vir nou en vir altyd. Amen. Kom ons staan, liewe broers en susters, en ons kom in aanbidding voor die Here, wanneer ons harte so wy en ons sing daardie koortjie, He lifted me up. Dankie Here dat ons weet dat selfs as ons voete in diepe modder vol van sondes, dra U liefde vir ons deur en U tel ons op uit die diepte van ons sondes en U lig ons op. Dankie Vader dat ons vanoggend kon geluister het na U voorgelese woord. Deur U woord wat oop lê voor ons vandag in die boek van Jesaja 58. Dankie vir die beloftes dat ons lig sal deurdra, deurdruk en deurskyn, Vader, deur al die duisternis. Dankie dat U ons weer 'n nuwe opdrag gee om bouers te word van U koninkryk. Al is ons ook swak, elendig. Dankie Vader dat U ons oplig. Kom Vader en seën ons as 'n gemeenskap vanoggend in afwagting van U verkondigde woord. Hier is ek vanoggend, wie U wil gebruik as instrument. Kom Vader en
plaas U self die boekrol in my mond, en laat ek dit spreek, Here, dit wat U op my tong en lippe plaas. Niks het U self nie, maar sal verkondig, so spreek die Here wat die leerskare. Here, gee vir ons nou ontvanklike harte, om U verkondigde woord te kan hoor, U verkondigde woord aanneem, uit te kan leef en verandering te kan vertel, so spreek die Here van die leerskare. Seën ons as 'n gemeenteskare en hou ons, Here, op hierdie Sabbatsdag, wat bekend staan as uniteit, maak ons een in U. Dit bid ons in Jesus se naam met danksegging. Amen. Lieve broers en lieve susters, ons preekteks vanoggend kom uit die boek van Jesaja 58 vers 7 tot en met vers 8. Maar ter voorbereiding van hierdie teks, lieve broers en susters, het ek ook gekyk na die verskillende 4 ander tekste wat van ons aangegee is. Die een uit wat aangegee is in die boek van Markus, 2 Korintiërs, Deuteronomium en Psalm 65. En ek gaan vir u wys, lieve broers en susters, vanoggend nou probeer in hierdie kort tydjie die belangrikheid van ons perikope wat voorgegee is in ons dagteksboekie. En hoe die perikope ook ons preekteks komplementeer. Elke teks wat vanoggend aangegee is, uit Markus, uit Korintiërs, uit Deuteronomium, uit Psalm 65 en self preekteks uit Jesaja 58, het een spesifieke tema about true thankfulness is not only words of gratitude, but a life that remembers God's goodness, shares His blessings, and reflects His light in the world. En vanoggend wil ek praat, lieve broers en susters, oor 'n hart van dankbaarheid. Dat ek en u daardie hart moet hê van ware dankbaarheid, wat die Here vir ons kom doen het. In ons geleesde gedeelte in Jesaja 58, reg aan die einde, sê die boek van Jesaja vir ons in vers 12. Julle sal genoem word herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie om bewoonbaar te maak. En dit is die belofte wat die Here dus vir u en vir my gee in hierdie gedeelte. So in die eerste plek, wanneer ons dus hierdie hart van dankbaarheid moet hê, moet ons ook 'n gees van dankbaarheid hê. It is not easy to say thank you. We rush sometimes from one blessing to another, and often forgetting the giver. Scripture calls us again this morning, and again to remember to give thanks and to live a life in gratitude. Thankfulness, dear brothers and sisters, is not just a polite word. It is a spiritual posture, a way of seeing the world. It is the heart's response to the grace of God. When we are truly thankful, our hearts overflow into worship, generosity, and service. En daar is die 3 dinge wat uit moet staan uit die hart van dankbaarheid. Dat ons die Here aanbid, dat ons vrylik gee en dat ons in diens staan van die Here. Nou Deuteronomium hoofstuk 8 vers 7 tot 18
En in daardie gedeelte is daardie bekende versie wat ons altyd gee wanneer mense verjaar in vers 2. Dink aan die 40 jaar waarlangs die Here jou bewaar het. Think of the 40 years that you went through the wilderness, that the Lord protected you. So hierdie boek van Deuteronomium hoofstuk 8 is a simple reminder to each and every one of us to think of the long way that God has blessed us. So when we think about thankfulness, we remember the source. And the source is God. And in the book of Deuteronomy chapter 8, Moses reminds the Israelites that they are about to enter the land of abundance, a good land where you will lack nothing. But he warns them, beware, lest you forget the Lord your God. Hy sal in 'n land ingaan wat oor sal loop van melk en honing. You will receive a lot of blessings in your life, but lest you forget the source. Moenie die Here vergeet wanneer dit goed gaan met jou nie. Onthou altyd die Here waardeur die Here vir jou gelei het, gedra het. Of dit 'n deurbraak was in jou werksplek, of dit 'n deurbraak was in jou siekte, of die Here vir jou bewaar het en beskerm het op die paaie, terwyl jy nood aanskou het, of die Here in jou huishouding deurgekom het met krag, met brood. Think about the source who gives freely to you. So how often do blessings make us forget the blesser? Hoe baie kere, liewe broers en susters, ontvang ons die seëninge, maar ons vergeet die goeie gewer, en wie sal dit uitkom? We thank God when we are in need. When we want something, we stand and worship in front of God. We praise God. We worship God. The moment God comes through, we forget about the giver. And Moses simply tells us in the book of Deuteronomy chapter 8, do not forget the giver of good blessings. Remember the Lord in good times, and remember the Lord in bad times. Ons eer die Here wanneer dit goed gaan, en ons eer die Here wanneer dit sleg gaan. Jy weet, ons 'n paar jaar gelede 'n movie night gehad het, was die heel eerste movie wat ons gekyk het, Fighting the Giants. En toe hierdie mense, hierdie sokkerklub, hierdie voetbalklub, toe hulle een wedstryd verloor het, toe hierdie mense, hierdie spelers so mismoedig. En gister toe sien ek weer om rassiese gesig, toe Argentina terugkom, en Argentina wil net wen en deurdruk, toe sien ek die mismoedigheid van die rassiese gesigte, en hulle kon nie gewag het dat die geblikkie geblaas het. And the coach, after they lost, he told his players, when we win, we praise God. When we lose, we praise God. So whether we are in a season of blessings or a season of hardships, we bless God. We give honor to God. En dit is wat Deuteronomium 8 vir u en vir my wil leer, liewe broers en susters. Moenie die Here vergeet wanneer dit sleg gaan met jou nie, wanneer dit moeilik gaan. En dan kom ons in die Nuwe Testament teks toe, in die boek van Markus hoofstuk 8 vers 1-9, waar Jesus die skare voed. And Jesus looks upon a crowd of hungry people and he says, I have compassion for these people.
They have already been with me for 3 days and have nothing to eat. And what follows this miracle of the feeding of the 4,000? It's an act of power, of divine power and of divine compassion. Okay, lieve broers en susters. Jesus het gekyk na die skare. Hy sê, en dit is een van ons dagwoorde vandag uit, wat ons in vandag kry, uit Markus 6 vers 37. Jesus kyk na die skare, en hy sê vir sy disippels, gee julle vir hulle iets om te eet. En die disippels klaar, sê, wat kan ons sê, ons het niks om te gee nie. Die Here vra vir hulle, wat het julle? What do you have? They say, I do. What? 5 2. He said, we have 5, we have 2. And the Lord said, that is enough. Now look what Jesus did. After receiving the 5 meals, after receiving the 2 fish, he gave thanks to God. Vir die kleine bietjie, vir die bietjie wat hy het, hy prys die Here, hy gee eer vir sy Vader. Thank the Lord for the little that I have. You know what is in the Lord's heart? The Lord looked upon the people. He saw their need and he told his disciples, you give them something, you feed them. Hulle het gemurmureer, hulle het geklaag. And after Jesus received the bread and the fish, he prayed. The Bible is saying he gave thanks to God. Hy het dankie gesê vir die bietjie wat hy het. And see, he knows exactly what he's going to do next. Because he looked with compassion, met deernis, met barmhartigheid, het hy gekyk oor die skare. Hy het geweet, hy wil die skare voed, want die skare was al vir 3 dae by hom, en het niks gehad om te eet. So dear brothers and sisters, when we show compassion, en dit kom ook in die boek van Jesaja 58 uit, wanneer jy sien jou naaste is in nood, when you do compassion work, it always leads to action. And that action always brings blessings. And when we have received our blessings, we need to share that blessings with others. And then, when we share that blessings with others, we give thanks with a grateful heart. And when we give thanks with grateful hearts, it starts to multiply. Wanneer ons dus dankie met 'n dankbare hart voor die Here staan, then our blessings starts to multiply. En dit is wat ons tweede perikoop vir u en vir my behoort te leer vanoggend, liewe broers en susters. Thanksgiving transforms small things in abundance. Hoe meer ons dankie sê vir die klein bietjie wat ons het, hoe meer seëninge ontvang ons. Want ons harte is gerig op die gewer van goeie gawes. So gratitude opens doors for miracles to happen. En daarom kon Jesus 4000 mense gevoed het met 'n skrale 5 broodjies en 2 visse. And now the biggest challenge comes to us. In the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 15. Paul writes, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Paul is reminding the Corinthians that thanksgiving is not just a feeling. It's expressed through giving. So as ek nou vandag, die broers en susters, as ek die minste kan gee vir die Here, dan kan ek nie baie ontvang van die Here nie. Want Paulus sê, when you sow sparingly, you will also reap sparingly. As jy skarig, as jy min saai, dan gaan jy min oes. Jy kan ons nie verwag,
As jy net 2 kleine saaies, 2 klein aardappeltjies gaan plant, jy moet 10 kilo aardappels kry. Jy gaan net 2. So, dear brothers and sisters, when we give generously to the Lord with a grateful heart, the Lord will bless us abundantly. Brother Ephraim gave me this morning weet jy wat is die Engels sê? Maar die offerverslag vir die afgelope 6 maande. En ek het dit so met my oog is dit so daarin gebrous. En ek sê vir myself, we as a congregation really forgets the blessing in our lives. Ons saai karig, lieve broers en sisters. We refuse to give abundantly to the Lord, generously to the Lord. And yet the Lord wakes up us every morning to God. Hierdie week, lieve broers en sisters, was weer 'n Sassa week gewees. Ons klaar oor die Sassa. Ons moet dit te kry nie, die government moet dit vir ons gee nie. But the Sassa is a blessing from God. And yet, we forget to give thanks to the Lord, to give back to God through the little that we receive. Die kleine bietjie, toe in die COVID-tyd, het ons die 360's gekry, né? En ons het vergeet om die Here te gee wat hom doen. In this same text, the book of Corinthians, Paul is telling us, decide in your heart what you want to give to the Lord. And the Lord will bless you abundantly. Our thanksgiving, dear brothers and sisters, should start in our hearts, so that God can change our needs into blessings. Your generosity will result in thanksgiving to God. So hoe meer ons gee vir die Here, gaan ons begin lewe in dankbaarheid teenoor God. Want hy is die gewer van goeie gawes. And I want to encourage you, dear brothers and sisters. Thank you for those that give regularly their offerings. En hulle wat nog nie begin het nie, give to the Lord. Start with the Lord. Praise God. In the little bit that you have, start and challenge God with your offering. Stand voor die Here en sê vir die Here, Here, die is nou my laaste wat ek gaan gee. En jy weet, ek sê altyd in my gebedslewe, sal ek altyd vir die Here sê, Here, jy sê, ek gaan nie deur 'n dal van doodskade weer, as jy nie met my gaan wees nie. Here, jy sê vir my, as ek gee, sal ek ontvang. As ek klop, sal ek oopgemaak word. So ek gee nou, Here, my naastes, na die het ek niks om nog te gee. And after that, we still have something to eat. We still go sleep with a full tummy. Tomorrow morning, as daar nog steeds melk in die yskas. Daar's nog steeds krag in die boks. Why? Because the Lord provides for His children. We need to live with thankfulness. We need to have a heart of gratitude to the giver who is blessing us every day. Ons moet nie met sigtinge vir die Here gee nie, lieve broers en sisters. Gratitude is contagious. A thankful heart that gives, and a giving heart makes us thankful. En ander mense sal in jou lewe kan sien, as die Here dit kan doen vir daardie persoon, sal hy dit ook vir my kom doen. We are living testimonies of what God can do in our lives. In Psalm 64, the psalmist tells us that thanksgiving is worship. Ons kan dus nie stil bly wanneer die Here vir ons goed was nie. Psalm 65 is a song of gratitude that celebrates the faithfulness of God. You crown the year with your bounty
and your paths overflow with abundance. In this psalm, the psalmist looks at creation and sees the evidence of God's goodness. The rain that waters the earth. Gisteraan het dit so lekker gereën. Saggies. Dit is genade. Dit is wat die Here kan doen. Jy weet, liewe broers en susters, my vrou kan getuig daarvan. Toe ons in Enon was, dit was baie mooi, nou is hy mooier. Toe sê, toe ons in Enon was, daarom op die platteland, liewe broers en susters, en die Ooskaapse mense drink nie kraanwater nie. Het is baie moeilik vir ons om kraanwater te drink. Ons drink reënwater. So ons het die Jojo tanker by ons huise, en dan sit ons, maak ons om skoon met 'n sifnet, en dan gaan die water daarin, en ons 'n kraantjie, en dan drink ons daarin water. So die kraanwater gebruik ons om wasgoed te was. Nee? Alles wat ons doen, ons eet kraanwater, ons drink kraanwater. Ja, reënwater, dankie, reënwater. Ek sien jy is nou wakker. Maar weet jy, liewe broers en sisters, then there comes a time, every year, there's a time, when your tank is drying up. En zijn nie meer water. Die rivier is droog, droog. Die lekkewane, as jy nog geen lekkewaan gesien het nie, dan kom die lekkewane uit. Die slange kom uit, en hulle is dors, hulle soek water. Dan sien jy hulle vredige mond hardloop. En vir my by die pastorie, sien jy sien lekkewane, hulle hardloop daar, en jy moet maar net bang wees vir hierdie goedjies. And what do the congregation and the community do? There's no rain, there's no water. What do we do in Eno? We have a coping, a hill. We call it Chafisakom. Then we start in the congregation with praise and worship. We start there. When we start to ring the bell, and we invite the community, and we tell the community, now we are going to Chafisakom. We're going to go pray there for rain. Then we will start with praise and worship, worshiping God in the church. Then we start walking. It's about 3 kilometers. We will start walking to Chafisakom. And then we look over the community and we start praying, stretching out our hands, singing, worshiping God. Yes, we do it in faith. Some people will come with their umbrellas, others will not come with their umbrellas. But we believe that our prayers are righteous and God will hear our prayers. 3 days, 4 days, 5 days will pass, 6 days will pass, a week will pass, but not a month. And then suddenly at night time, dan sal klop aan die deur. Meneer, waar kom die deur? Ons wil in die kerk ingaan. Hoekom? Meneer, die rivier het afgekom. It started to rain. The river is full. And now we have to go to the river. Whether it's 12 o'clock, 2 o'clock at night, and this normally happens at night time, when everybody is asleep. And then we open for the brass band, they take the instruments, they run to the river, and they sing, Kom dank nou almal God. We sing that hymn 185. And that is what Psalm 1865 is telling us. When we are thankful, we start to worship the Lord. Ons prys die Here vir dit wat hy kom doen in ons lewens. So thanksgiving is not only for what we hold in our hands, but for what God is doing all around us. And in conclusion, dear brothers and sisters, Isaiah 58 verse 7 to 12 teaches us that thankfulness is action. Onze dankbaarheid moet actie wees. Isaiah reminds us that true gratitude cannot exist without compassion. God says, share your bread with others. When you see the naked clothed, then your light will break through. In other words, thanksgiving
does not move us to help others. Thanksgiving moves us to help others so that God's grace can be completed through our works. So wanneer ons begin in dankbaarheid lewe, dan begin God te werk in ons lewens. I am very grateful for the small action that we have in this congregation on a Thursday. But there's also other things that we can do, because the Lord will always guide us. And we will be a well-watered garden. Wanneer ons op die Here vertrou. So dear brothers and sisters, living a life of thankfulness is not one day in the calendar. It is a lifestyle. Ons moet nie net vandag, omdat ons hoor ons moet in dankbaarheid lewe, vandag kies nie, maar elke dag moet ons lewe in dankbaarheid. It begins in our hearts. It flows through our lips, in our praises, and it is revealed through our hands of generosity. So let us remember, the Lord who gives all the blessings. Deuteronomy 8. Give thanks in all things and share what you have. Mark chapter 8. So generously, knowing it will produce thanksgiving to God. 2 Corinthians. Sing with joy, for God crowns our lives with abundance. And Psalm 65 and Isaiah 58 is telling us, let your light shine through acts of kindness and justice. So when we live this way, we becoming living psalms of gratitude. People through whom others will see the goodness of God and will give thanks to God through our lives. Mag die Here, dis wat ek en u gebruik as instrumente vandag om in dankbaarheid te lewe elke dag van ons lewens, sodat hy verheerlik word deur ons dade. Amen. Let us sing that chorus, Brother Pet. Give thanks. It's a grateful heart.
Here, met 'n dankbare hart staan ons vanoggend voor U. Ons eer U, Vader, ons loof U vir die ontelbare seëninge wat U ons selfsugtelik in ons lewens uitstort. Ja, Here, ons bely ook vanoggend dat ons so baie kere skarrig wil saai. Vergewe ons daarvoor, Here, want ons weet, wanneer ons min vir U gee, sal ons min van U ontvang. En soms, Vader, vergeet ons dat U die bron is van goeie gawes. Kom, Here, leer vir ons deur die Heilige Gees om altyd vir U te kan gee, om nooit te vergeet wie U is nie, en altyd in U weë te wandel. Seën ons as 'n gemeente, Here, om te kan gee vir U, ongeag ons omstandighede. Dat ons sal lewe, Vader, in geloof in U. Dat ons op U heel hartiglik sal vertrou, want ons weet U in U woord leer ons, dat U ons nooit alleen sal laat nie, dat U ons nooit wees sal laat nie, maar dat U altyd met ons sal wees, tot en met die einde. Here, in Jeremia 29 vers 11, You teaches us that You know the plans for us, not plans to harm us, but plans for us to prosper. So as U weet, Here, om goeie gawes te gee, leer dan vir ons uit U woord het, dat U planne vir ons is nie planne van onheil, van seermaak nie, maar dit is planne vir 'n hoopvolle toekoms. Leer ons, Here, om op U woord te staan, U woord uit te leef, U woord te verkondig, sodat ons kan sien wat die Here wil doen in ons lewens. Lord, in Psalm 36, You teach us, come, taste and see what the Lord has done. Dit moet ons op ons lippe wees, Here, om dit kan getuig vir ander, sodat hulle deur ons lewenswandel kan sien wat die Here doen in ons lewens. Seën ons as 'n gemeente, Here. Seën ons families, seën ons vriendekring, seën hierdie gemeenskap. En wanneer ons hier vandaan gaan na ons verskillende wonings, wil ons dus bid, Here, dat U vir ons veilig hou. Dit vra ons in Jesus se naam en danksegging. Amen. Ons sluit ons erediens af, liewe broers en susters, deur saam te sing Gesang 699, soveel verse nodig, verse 115, die Heiland liefhet is die beste keuse, wie Jesus kies, die is die goeie deel, om liefhe en om dien, dit bly my lese, aan hom behoort my hart en siel geheel, aan hom alleen die trouste bring, wil soos Maria eens ek my vergoed verbind. Gesang 699, soveel verse nodig, die Heiland liefhet is die beste keuse. Oh,
faith. Heavenly Father, Lord, we come to you today, Lord, to say thank you, Lord. We come with a grateful heart, Lord, for the everything that you've done. Lord, we want to say thank you, Lord, for eating supper. Thank you, we also say thank you for the experience of you. For us to be experience of this for you. For you, Lord, baie dankie julle broers en susters vir die voorbereiding die afgelope week. Baie dankie ook vir die geduld vanoggend. Kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan met daardie seën aan verskillende wonings vir hierdie dag asook vir die komende week. Die Here sal die seën en die behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en die genade wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Dag toe en 'n geseënde week. Baie dankie.